Kublai Pribara saya sempat kibaca jaka nega channel malakapor syakapor te haka nega video kebamtang ini apa jaki advertisement balapan mi deka District Legal Service Authority West Garo Hill Tura Meghalaya tegi interest kandidat kibadai kita senang hapo gajala Meghalaya kibadan ya ka qualification kebabiang nakam takini kipos palakadau harum badia kini kipos bapia ban apply kadaya kibala pendep ya ka kelas 12 sejerong kila ban apply Padha kabadai berkini kipos kandai haka contractual basis day permanen. Temen tangine pejno yaki kerteng jung kipos panikong kadai office coordinator ondar district service authority tura kipos balat iway tekajing seu laneka numeration kadai arpun wajar sanspa tingka haka sibenai. Kapus baar kadai data entry operator ondar legal service authority tura. Kapus balat iway kajing seu lane numeration kadai perajar tingka haka sibenai. Tementang ini jeki eligibility hak badai berkini kipos. Office coordinator ka qualification kadai graduation haka nokono stream papila ban apply bat pide rubandon ya kajing tip syapangki komputer kum haka MS Office internet bat kiwe te yakini ki job profile pat datun kam ban batai hak badai bat kine. Kapos baar kadai data entry operator class 12 pass equivalent from a recognized institution kamud ba kitu kibala pendep jika kelas 12 kila ban apply bat pide rubandon kajing tip syapangki komputer kum haka MS Office internet bat kiwe teki kandidat kibalong interest lane kibakwa ban apply kini kipos pila ban apply haka standard form arengkat bat ki self attested dokumen bat artilikidur pasport nang takabai application fee pat kadai sis pak san putingka bat piha ban seu pat hakine balai harum demand draft drawn in favor of the district legal service authority tura electronic transfer by way of IMPS NEFT RTGS in the district legal service authority West Garo Hill tura account number lai praway arkandaisan prasaway san kandai bat pide ruban ra lang ya ka receipt form bat ka application form hakapor ba village submit teka last date ban submit yaki application harengkat ki dokumen kadai adu ka apoitrik banai banyau arajar absan bat pihaban lej ban submit haka office jongka district legal service authority West Garo Hill kabadan ha tura teka typing test nakam taki post data entry kandai haka apoitrik banai banyau arajar absan bat nakam taka interview pat kadai arpsatrik banai banyau arajar absan tekapor kadai arbaja janmit bat ka post office coordinator pat ka interview nakam taka ni post kadai arplatrik banai banyau arajar absan kapor kadai arbaja janmit teki kandidat pede banra daki original hakapor ban lej ban submit yaki dokumen kijong pi kenang bapin sisa bagi dai kijong pi hakapor bapilej ban submit te pila ban pule bahaya kaneka advertisement dengan sabur hopo ka description below ya kaneka advertisement bat pisala ban dalut bat kumju ban yo ban pule tetang kine kijing pentip ha kabadai bat kine kublai sibon